Bella Bishabeles Bishabaneles Sukele Walkiletan Kamikesh Wayet, tu Chikulil Tele Yucatán, Nip Ola Shankila Kamikones Tawotoches, tu Kuchil, tu Shakbiana Keshe. Umula il Toh Ola Secretario de Salud, tu Tzak Ohelbita, no Shak Altal, Uyilal, Tetu U Shaman Lak Enil U Halka Anabilo Yucatán, tu Kuyilal, tu Hoko Pahal, Leti Chaka Nabo, Koyalati, Maria Roja. Es bin hab man habe gubinu chik pahal taktile sutu gilhela matu tasik talamilchalu tohola al mako mishtale uhok mako chukkai yetel uchale mako bihano shimbalti helas kahilo halka nabilo yanupe muchka bil helas kuchilo tanu shakaltiko bishenekleba hela ukpel 7 millas náuticas biupisil ichka nabil nachil yanilo kutsokole bashle chak nabo wa marea roja letie awele jambe yeshiwo ichka nabo chembar le helo bahachta mehentak machika nuilali chaktakol ola kukashbesik beiku boshkintik le tushku katal ichilka nabilo matutasik talamil baletanu ubinoshak altal tuhalka nabilo ukahilo el cuyo Coloradas Río Lagarto San Felipe Tzilan Bravo Chixulu Puerto San Crisanto Chabijao Yetel tak progreso. Tak tele sutu gila matu ilawa tu 15 kai ola barilo beyo matanu tasik talamli baletanu chuktaru ilal tak tushkun nakal letie balte ichka nabil helo. Ichiluk inlo bujel el maca umola y Cruz Roja Mexicana tanu tak pahal te lukananda el maco tak lebugatus kupahta lile bulkin bul ak abil te tu halk anabil te progreso tu kahil progreso te male con cuyaralo ya no pe kuchi lile las 10 has kapta las 8 ak aptiane maco ba ambulancia o paramédicos ya latio mashawa ka 8 kabash talamili beshan tu comisaría chuburna yan lago pel ambulancia rene utial tungwak abet waka uchuko bash tu behil kubin tu kahil ho tak tu kahil saki Valladolid yan tung lago pel ambulancia tsane mashanka uchuk lobi kusokole tak chantisimin yan sang ulak talu yan talele makobo tu kahil ho lal 24 yalati ora bulkimul akap tantu shan te kiwikila yan mako kanantik mayuchu mayuchli ka uchuk loba ka abechak beshan tu kuchil le aeropuerto we tu kahil ho Ulag bashlo mola il Infonavit tu beta humpel kini lupek zili lutsaba ohelbi bishani lutsaba taking mahnil yete gutso kolewa ya mash yan talamilti chalu bol kapata kunuk besalti bashlo bet keti helas mektan kahilo wa municipio dustun yamako yang Infonavit tio le tio tsok kin hiako tsok bale semana hiak mano le piskin hiamak beilo uch leba hela we tu kahil hoy tu kuchil jardines mulsai telu tsabal ka holt mako una biuna tsalti mako be basho kubetik letie umolayil Infonavito matu shantale we tu kahil hoy no beta tu kuchilo fraccionamiento Vergelie tek anasin te tu shano mas yandi Infonavito pahtalu tak pahelu atpex bishelu pahtal ubinuyantalti upahtalu chaiku mahnil tak intelu manik uyotot shwabash beil tu shano Tetu kuchil fraccionamiento San Lorenzo te ichilho etel umayan utialu mektan kahil uman municipio uman beyilo fraccionamiento San Lorenzo te umano 209 el gelas kuchilitu shanu kulilo cha sasilil yandunu uyutskintal telu beyo tak muktal u mak antalu tak muktal mako beyo kapata uyutskintal sasil tal ichka taktilek imbehla oli tuntulakle sasililo ichte fraccionamiento Octunshanu ubino yutskintal, meyahilo cubeta shanitelo molay el Comisión Federal de Electricidad, Tatunshan bello oli 3000 mag o cajagwal de fraccionamiento San Lorenzo de Tumectan Cajil humano. Ulag bajo tu hat empresario be le macho yumilo konik bahand bil tu mucho bau yetel umolay el hetseknakil Secretaría de Seguridad Pública yetel Policía Municipal tu Cajil Valladolid, Tatunshan utsikpaltico unukbesiko Unuk besar santio basula me yahilo pasta lu betel telu kanan tal mako kubino shimbal te kaho yete beshan tia mako gutak pahlo hanal wa ukulte kuchilo restauranto kelobo utso kolshane beshan takle policía gutak pahlo ichile muchtambalila tun shambalu hanto ichile kinilo kelobo yanshan ukubultio no kulil tele policía bo tatunshan utsabal uyanta ubisikbal yuko ichile emul meya kubete tele policía Tetulak en el Yucatano, Beyanik Levajelo. Chen Levajil, si comtes Walkila, y no la basocan, y el tal vale, tactun samal tu caten, oye, tu chiculil, tele Yucatán te informa, tu sulagutzabala, huel balo, Walkila, hach tu sutukila, oye, tactulaki.